Numit humni subna Manipuri yumbu oiduna chathagadaba Northeast Asian Business Summit ngasidagi Imphal City Convention da hokre. Kurumjari Istv ki paw miyeng tabiri ba punamakpu taramna oksari haujek kamaru eba paw sandok na pijari Manipuri yumbu oiduna numit humni subna chathagadaba Northeast Asian Business Summit numit yungba matungda Palace Compound Level City Convention Center Imphal da ngasi Manipur gi Legislative Assembly gi Speaker TH Lokesh na hawdokre hawdopagi tharam aduda Government of Bangladesh ki Ministry of Commerce ki Minister Tofel Ahmad Manipur Sarkar ki Commerce and Industry Minister Govindas Konthaujam Manipur के Chief Secretary O Nabakishore Amadi Meghalaya के Chief Secretary KS Krofa Saruk Yaki Business Summit sida Myanmar, Vietnam, Cambodia, Philippines, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Laos Amadi Brunei gi mihu sing saruk yari Business Summit si maru oina awang nompok lamdam singda matau karamna investment tawhangadage amadi entrepreneur singbu matau karamna sakot thorangi lamda lagangadage haibigi matangda wa khanaki Trade and Commerce amadi Tourism gi matangda matau karamna awang nupuk lamdam singa Eastern Laibak singa samnahangadage amadi sakot khongthangda lagangadage haibigi matangda Donor gi Secretary Narbin Brahma amadi Ministries of External Affairs ki Secretary Preeti Sharmana Chairman oiduna panel discussion su pangthokadori Ahanba Manipur Industrial Expo Gamari Lenana City Convention ki ground floor da skill fair hawdokre hawdopagi tharamda Commerce and Industry ki Minister Govindas Konthaujam PISED Minister I Hemo Chandra Additional Chief Secretary Suhel Akhtar yauna maruba miyoi kana saruk yaki Govindas Konthaujam na haikibada lamdam sigi naha singa thabak phangdabagi awaba mayoknariba asi skill development haiba sikarino haiba kharadang khanglabadi soidana thabak phangdabagi awaba mayoknariba asi kokhanba ngamgani haiki Understand what skill development actually is. Our people are very skillful, but we fail to exploit it and market it properly. So we need to make a campaign throughout the state and let the people, particularly the young boys and girls who are eagerly waiting for employment, should be made understand what skill development and what are the schemes taking up under this department for sustainable livelihood or employment to the youths of our state. And our Honorable Chief Minister is trying very hard to get more investment on skill development. PISED Minister I Hemo Chandrana Manipur da leiba Naharol Singh asi skill fazana leirabasu makhoigi skill adu uthoknabagi mafam ningthina leitri corporate world amadi business community da leiba miyoi singna Manipur da laktuna lamdam sigi Naharol Singh skill development program pangthoktuna makhoibu sizinnabiyu haiki maybe the hospitality industry, maybe any service sector, whatever may be the case. So I'm sure there's going to be tremendous, possibilities which are going to come out of this conclave. And please give your heart and soul to this conclave. And as a lot of people will be deliberating on this over the next 2 days, we feel honored, we feel good that finally Imphal has arrived. Mr. Modi is talking about the Eastern Corridor. We Istanbul, Turkey se lekar, Asia Minor se lekar, Turkey se lekar, Singapore tak, or beyond. And what is the entrepot? Entrepot is Imphal. You have to come through Imphal. There is no other route. So friends from the corporate world, from the business community, please do come. Manipur is not the same Manipur which was there about 15 years back or 20 years back. It is happening, it is vibrant. Law and order situation is improved. We were talking about surrender militants. We have to get them into the fold. We have to skill them. We have to skill the dropouts. क्या जरूरत है? You don't need a graduate. You don't need a graduate to be manning a security agency.
सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए ग्रेजुएट बनने की जरूरत नहीं है. Paurabi Mayai Lekaida Leba Paurabi Jam Public School da Class 3 Kakta Tamlibi Mahiru Nupi Macha Ama School Adugi Ozana Pubudigi Masada Aki Akang Laibidigi Housing Advanced Hospital da Pukatuna Laikanari Taudo Sigi Matanga Mahirui Adugi Apopi Mamana Fongdoropada Satkiba Tang Mangada School Asida Anka Subjecti Class Taubada School Adugi Ozana Blackboard da Iriba Adu Mahirui Aduna Mapung Fana Sindringaida Mutatki Hari Angang aduna mahakna silhoba saruk adu oza aduda pirubada oza aduna lali haiduna mahaki masanupida purakibani numit adudagi angang adu masada aki akang poktuna hanaga manadaba mawong mato kaya ulakpadagi hospital asida laikananaba pukhalakibani mahaki oi thangba makhongsu tingthokpa yadre housing fabada school authority gi maikaidagi kanagumba amatana hangba laktri mahiru singh takpi tambideba ozana Asiguma Thong Sataba Asi Pendi Haiki. Authority lakida batara gadi ay school ni mathakta ta pada kai kai na hai pakanta aski staff na hai ai su lakchari se school ni mai gi dagi suni aduga ai mo ni ground da angang gi mi ushi da lakcha bani adu mapiro habadi school ni staff ni da hai ram adu makha ta du su da kai mai ram angang gi people ni de yam tik dure ma pakhatpa mamang mang choro rom na khoppa lole rom de school da ozana class ta like takpagi choro rom botu ni ma no ji cho dum dia sam ta ko de sim tha ji bore adi ma kok chha ka pe adi pakhatle ani na ji hai authorities na ma chi hai do matam ai horen bung baro oi gara tara ta ma thoi me na si bu ai matam ngai ni si bu ki matung za lak ta ta ga di hai be school che mai ni na authority na matam se pagi thungjin bi ba adu ga hai bo school ski oza ani se phu da che na ri oza ani je apon se pagi oina school amta da oza oina pu han ba ya da ba hai si da ai gi achi ai gi wa khalom chi da la ja ai gi mama mo oina ai ja tham ba yam bien dia ngai ti amram so na hai bi kam ti ri ta ai na pu ba tham da smai ku ba chi tu ta ai school du hai na ba ta pi da ngi do it's agi pen so na ba ta ba ta na Rimsta Nupagi Pamung Yankai Leba Casualty Building Asi Rimski Director Professor S. Rita Amadi MS M. Amubana Sangakre Sangabagi Tharamsida Rimski MS M. Amubana Haikibada Atuba Matamda Rimsta Casualty Block Amadi Maternity and Child Care Ski Pamung Sama Leba Casualty Amasu Semlagani Hana Nupa Nupi Casualty Amada Punna Leramba Adu Hauzikti Tongan Tongan Leragani Rims Asi Manipur Amadi Mapalam Gimiui Kayana Laying ba lakpana casualty asi matamga chunarak tabadagi anoba casualty ama hangbagi tangai fadab adu lakpani haiki rimsa matamga tabatrang kaya asi lawra lali masida mioi khara ada kanguk kharana be na ban ngai da yaram baya adwai hayari badi mi khudi makpelan ba si ring thokani adu akoina pamjabadi suggestion to hanabagi tamta koi to jeri sida awat ba kai dei smai to ji har se to ni tamga ina long thok ni jeri ngasi si ni tang tren 2016 World Health Day Malebgi Akjang Bhavan Mit Palan Mai Lena Rims na Sigi Casualty Services ki Thalasi Mayam Takatusari Run for your nation Haiba Timda Haukiba April Ahumda United People Front UPF Manipuna Athletic Association of Manipur Gimi Yang Makada Pangchokiba Tararak Suba Mega Marathon Manipur Lising ni Taraga Taruk Maipa na Pangthokpada Mateng Panglakiba Kuding Makpu United People Front UPF Manipuna Thagatpa Fongdorakle Loinana UPF Manipuna Pangthokpa Thabak Tharom Singdasu Mateng Pangbirakani Haibagi Thazaba Thamli Haina Charul Asina Makatari Makataba Pauda Sajibu Nongma Panba Manipurgi Anova Sahi Hoban Numit Cherabana Lakpada Manipurgi Governor B. Samukanathana Manipur Miyam Dayapa Paudel Pitakle Numit Asina Lakpada Lamda Masida Dharma Amadi Kanglupi Kenaba Thamdana Nunga Yaipaba Saukutpa Werasano Haidi Manipurda Kundaminari Ba Kanglup Singi Manungda Maitai Zati Asoba Kumai Ama Oriba Sajibugi Nongma Panba Chairaba Numita Lakpada MPCC gi President TN Haukipna Miyam Dayapa Paudel Pitakle Numit Asina Lakpada Harau Tayamba Pongtokpaga Loinana Anoba Sahi Kiyapa Paudel Pitakle
अनौब सही असिबो तारामना ओकपगा लोइनना अफबा याइफबा वाता पादबा लमदम अमा ओइबगा लोइनना इंगना सिंगना नुंगसी चानना लेमिनबा साउखटपा लमदम अमा अनौब सही असिना पुरकपा ओरसनु हाइना इसोदा थौनिबगा लोइनना याइफा पाउजल पिरकले सजीबु नोंगमा पानबा मणिपुर की सही हौबा नुमितना लाकपदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप मसेलगी मरक्ता नुंगसी चानना हिमिनबा ओरसनु हाइना थांमैबन केंद्रगी बीजेपी की एमएलए के जोय किसनना ngasi महाकी मयुमदा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोखरै साउखट लंबीदा संगसिनबदा पिरकपा अयत अपन पुनमक मियाम पुना थेंगनमिनसी हाइखे मणिपुर दा लेरिबा प्रजा म्याम नुपी म्याम मिने म्याम द अदुगुम थोकतबा अदुगा कांगलुप मसेलगिदा हेना नुसिनबा चेसनबा शांति लेबा लेबा अमादो हंदकी लागिबा शेबी चराउसना पोसिनोइना मणिपुर प्रजा म्याम द आइना हौजेलसी पिजरी अमरोमदा आंध्रो केंद्र की एमएलए श्याम कुमार नसु मैटेगी अनौब सही सजीबु नोंगमा पानबा चेरावबना लाकपदा लमदम मसिदा लेरिबा मियाम दा याइफा पाउजेल पिरकले साउखटपा नुंगाइबा शांति लेबा लमदम अमा ओरसनु हाइरे हौखिबा एप्रिल अहुमदा कोंथा अहलुप साउखट थौरांग लुपना सिंदुना अहलुप कम्युनिटी हॉल दा लुप असिगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकतुना अहलुपता मयाई काबा निसा पुंबा थिंजिनबगी वारेप लौरे हाइरे मखाताबा पाउ खरगा पिजरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कुंठा तरुक सुबा मपो कुमन थरम ngarang नोने की लोंगमाइद लेबा कम्युनिटी हॉल पांगथोकरे थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट आदिम पामई हाने की तमिलोंग की एमएलए खांगथोनांग पानमई अमदी तमिलोंग एडीसी की वाइस चेयरमैन गुइसिनांग यावना अटे एडीसी की मेंबर कयासु सरुक याखी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट आदिम पामई न हाइखिबदा मणिपुर खुंदा मिनरीबा कांगलुप मसेल नुंगसी चानना लेमिनगे हारबदी बीजेपी दा मियामना थाजबा थंबियो पार्टी असिना ngasi sahi kuntha taruk subna miyam ge seba tawduna lakre masida party asina kari kari tawkhrabage haibadu miyam na hena khangnaraba wafam ne haikhe india se saukat par country hoise hai bataragade north east saukat pata hai numba kendra saukat pata hai tamil nadu kendra saukat pata hai tamai kendra saukat pata hai modi ji na hojik se bjp ki shason hai goi yegi ko tamga एगोइद बीजेपी को कंट्री थादोगा अहन ओइग्रबा सही साम कुंजुग्रबा पार्टी करप्शन थनग्रबा पार्टी कांग्रेस की पार्टी का कोइना नाव रचत दे एगोइद अब हना छोथबा डिस्ट्रिक्ट छोथबा केंद्र ओइग्री अदुगी मरना मसे बीजेपी के फाउंडेशन दे सिदा नम ए वखन होगे हानगा करमाई तोला मोदी की सरकार से अमुक है ममांगन कदन सरकार एखोइसु तमिलोंग डिस्ट्रिक्ट सु बीजेपी की शासन पूरा करवा आयन कोई थबक तौसे सजीबुगी नोंगमा पानबा हयेंग एप्रिल की तांग निपानदगी हौना एप्रिल की तांग तराक तरुक फावा हियांग थांग लाइरेंबी डेवलपमेंट सेवा कमिटी हियांग थांगना मियांग का खुसमनादुना इमा इबेमगी बसंती पूजा की थरम पांगथोनबा सेम सारे हाइना हियांग थांग लाइरेंबी डेवलपमेंट सेवा कमिटी ना खंगलकले मरुइबा पाउ अमुखना नुमित हुमनी सुबना मणिपुर युम्बु ओइदुना चथगदबा नॉर्थ ईस्ट एशियन बिजनेस समिट ngsidagi इम्फाल की सिटी कन्वेंशन दा हौख्रे मियंग ताबिरिबा पुनमकपु अमुकहना खुरुमजरी।